Murakoze cyane Sizio, turi ku mupaka wa Cyanika, n'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda. Ahangaha rujya n'uruza rurakomeje, abaturage bari kuva hakurya muri Uganda bavuye mu ntara ya Mubende ndetse na Kasanda. Biragaragara ko bari kugenda bagerageza kwitabwaho bagasuzumwa kimwe nk'abandi baturage, ariko abari kuva muri izo ntara za Mubende ndetse na Kasanda cyane cyane barasuzumwa bakareba niba bafite ibimenyetso. Hari abari gushyirwa mu kato k'iminsi 20 n'umwe. Abaturage barishimira uburyo leta y'u Rwanda yakajije ingamba mu rwego gukomeza gusuzuma niba nta muturage winjiranye icyorezo cya Ebola. Bafashe ingamba zo kwirinda guca ku ruhande, abantu bakamenya ko bagomba guca mu mupaka byeme kuko iki cyorezo kirakomeye cyane, niko twagomba kukirinda. Mupaka turi twabwaho neza, urukwambuka bakagupima, kwipimisha nta kibazo, bakareba niba nta bwandu ufite, nta kibazo dufite rwose, bari kudupima nta kibazo. Ebola koko iri kuvugwayo mu gace k'Ubugande, ko hiriyo ntabwo ari inkuru z'amagambo iriyo. Rero Ubugande buri gufata imyanzuro yo gukinga amabara n'amasoko amwe n'amwe kandi Ebola yo gukwirakwira mu baturage. Izo ngamba ziriyo, nkaba nashishikariza nko mu Rwanda ngeze uyu munsi gukomeza gucunga ubuzima bw'abaturage nkuko mbisanze ari kubucunga. Vuye muri kiriya gihugu, icyo nagira inama abaturage bacu kwirinda nuko batakwegerana, bagakurikiza amabwiriza y'abayobozi iyo baduha. Niba hari abashaka guca kugenda mu gihugu duhana imbibi, bakanyura ku mupaka badaciye ku ruhande. Leta y'u Rwanda turayishimira kandi tora tuyishimira kuko yita ku baturage bayo mu buryo iyo mu bihe bino biba bikomeye. Umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Burera aravuga ko hakajijwe ingamba mu rwego rwo gusuzuma neza niba ziriya nzira zitemewe abaturage bajyaga bakoresha, uburyo nta muturage ugomba kongera kuzikoresha kuko bose bashishikarizwa kunyura kuri mupaka kugira ngo basuzumwe niba nta cyorezo cya Ebola binjije. Agira abacuruzi inama ko bakwiye kunyura ku mupaka kugira ngo bakomeze bitabweho. Cya mbere nuko abacuruzi bose bakangurirwa kunyura ku mupaka wemewe, bakirinda kunyura panya, ariko nanone hagati ubufatanye bw'inzego z'umutekano, akarere na za nzira za panya bagerageje gushiramo imboni z'umutekano, n'inzego z'umutekano zirahari, kandi n'abacuruzi bose turabakangurira yuko batagomba gukoresha inzira za panya, bakanyura inzira zemewe. Nyuma yuko abaturage bakomeje kugenda bitabwaho bagasuzumwa kugira ngo harebwe uburyo niba batinjiranye icyorezo cya Ebola, ku ruhande rwa RBC Dr. Jarike Benimana aravuga ko ubu baturage bakomeje kugenda bitabwaho mu gusuzuma neza niba batinjiranye icyorezo cya Ebola, akarebwa niba bafite ibimenyetso. Gusa agira inama abaturage mu rwego gukomeza gukurikiza amabwiriza yose yashyizweho. Ingamba cyane hano nahera hano ku mupaka, ingamba zihari nuko abantu bose binjira dufata imyirondoro yabo tukamenya naho baturutse. Birenze kuri ibyo barabanza bagakaraba, bagapimwa umuriro, bagafatirwa n'iyo myirondoro. Ababonetsemo bafite ibimenyetso hari imbangukiragutabara ibiri hano itibajyana. Abaturage bakoresha umupaka wa Cyanika cyangwa n'indi yose igira ihurira n'igihugu cy'abaturanyi. Icyambere hari ingamba nyinshi zirimo no kwirinda ingendo zitateganyijwe zo muri turiya duce twagaragayemo icyorezo. Ikindi hari ubukangurambaga muri aka karere cyane turimo bwabayeho, harimo kugenda tukangurira abaturage kongera kugira umuco wo gukaraba cyane, bakirinda gukora ku matungo yaba yipfishije, bakirinda gukoranaho nabo. Ikindi ni uko umuntu wese waba utangiye kugira ibimenyetso niyaba ari umuriro, tumukangurira kwihutira kujya ku kigo nderabuzima cyangwa ivuriro rimwegereye. Kugeza ubu ku mupaka wa Cyanika abaturage bari kuva hakurya muri Uganda, abaturage bagera muri 44 nibo bakomeje gushyirwa mu kato k'iminsi 21 kugira ngo basuzumwe niba batinjiranye icyorezo cya Ebola. Abaturage rero basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yashyizweho kugira ngo hakomeza kumirwe icyorezo cya Ebola. Robert Byiringiro, Televiziyo Rwanda ku mupaka wa Cyanika mu karere ka Burera.